15 nemo mutinyi ugatano na rimwe mwaka w'ikilifu 2025 na rimwe kumurekera umusayi Rogers Musagwe uyo uchagiti obisi ya Jubilee mwaye ase ukurike babwatani ba Jubilee bosa ase kenyoro Kyanyamongo eward ya nyama yese mu yebunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira asikorenda bwate ukoremerwa nigo rero asirirwe n'uyo kurigekerwa cy'uburayi bw'abasubati ase county ya Nyamira insi ya Jubilee Mary Migiro nigo Mary Migiro amusira n'ibiro gebyo birakigutumekwa ase obisi iyo kakwanekerekyo Migiro nigo aburira bamenyi be county ya Nyamira basoke eribakare amonchirira y'uburayi anene mono asekerwa cy'abasubati eriyo gwikera abatari kwenyara buno musekirite Steni Nyarikembonde agotumanya asubwagare Mega Yensoko TV komorekera umusawe emyaka 22 asamarita Rogers Musawe kurwa sekenyoro Kyanyamango ikigotoka sebunge ya West Mugrango me county ya Nyamira oyo chageti ya bene obisi ya Jubilee asaberega kurika babwatani munabana chama ba Jubilee asensemeyo asekorenda bwato boremeru asenyombe ya ebene nigoritkoria rera atwara mogonko monene Mega yokoria Kerogo kiyoboterwa basubati Nyamira musubati Mary Migiro komosira nebirogo asamarieta igongoro kwa Rogers inde Musagwe gaiganinka abuna riri nabatebeti na bwato muroberi bwo guchakia mangana registration ya Jubilee masana ngateba ngantu bwate kangenene yo guchikomo bwati cyo musike Dr. Fred Matiangi ande ngaroranga ntu abwato bulemeru obonene ntu asabete none ebirogo igaturabe to gwikaransera ekerebu nabagaka buna ababachire Ditanga kabisa ngo ireri bageri kumwagera umwishimiwa Mary Migiro asengenja igure ryogieri aikire paka seito gaiga atoleta ire birugo usebona bagaga bono njengo muteingambu yamono na ndembu yamono tiganya sa moseni Kakwanekerekyo ni goro cha Musawe agokere getambukero ekyogie sire ekyo genta tebirengana che kogendra korikia bana chama banki asenseme ya nyamaiya eyuere ensinyo ntungo teba dole ntogo chikumubwati mboro yo chire ne aroyo bono na barai bande we chame ya Jubilee umwishimiwa kamosina ngakerete simi agande bingoja arenge kututarira gaiga na enda to support Iko bado ntoka nyeto mwishimiwa kemosinere kara ajiche gaiga atoba konya tobeke chinguru egero bisi ya itege ndere togo iko mwaka 2027 tochikonyoranga tueliki liko baba na chama bonsi pia seri nyolebi byaito babira bana chama ba chama ki Jubilee egero tochikobwati cyo yo mindo Dr. Fred Matiangi asobo choli borobona asensemo y'abanyakenyoro nigekerekyo bagokere getambukero giesire yuo Mintu Mary Migiro nere na rotolete birogebiga nere na roli numusubati umuya nere kwati mangana atangutangu kusekero kende muna kororeka ntadi muntu mubura agene na kombo muswahili umuntu murongore nere na batu mubegete twa mubekire mabukaitunga asako bagagutarira nseme ya chacha aige segetuwe ke Jubilee Nyamango nabatura murabe n'umwana umuyare ndoje nera tabati matatiso na batu amubekire aselist ngabana bo abantu ndoje ba troje ba kiranye asensemo yokoriekero kyoboteni bw'abasubati Nyamira musubati Mary Migiro nigekerekia akwanerenganere bya burayi bw'abasubati Nyamira wonjoro lya somwako 2027 nakobeka esiro hasebaria batari kwenyara nigekerekyo Migiro asabirenganere bya abamenyi besokie na kwerikia munaba kichikura yekone kingango chigochora baromora yo muyaso mwako 2027 Niki mwateba yo utanga naye guki utanga ko nyore gisaje ya gisaje no kiras no kagikire utanga ni anyore gisaje muminchori metera tanga mosara la muminchori imi tanga na mosara ibu ndikeme ujore nkaliyo kagata ko nyakera oliyo nkai ko banero ko sara ibu no yo ko minchori uyo gosoka muminchori imi Tangana mosera ibu la mincho irimi ono ndega Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamango West Mugrango county ya Nyamira